Morning, people. We are going to Malapascua. Go up there. Here's Creamer. Hey, Kim. Say good morning. Hi, Ate. Hi! Biskot eh! Yung mga mag-drive na. Pinapil ko na. I'm amazing. Ari ko pa man nila. Ah, ari ka man nila. Okay, kami sila. Tama dahil! To drink now. Okay, dito na na. Uy, ano? Ako mga ni dalang plato, no? Ako ba sa plato na dalang panulo? Ayun, ako nagkatuwa na. Min! Nanay ko ako nung nito po siya. Kini, ang bilin. Nalagay shoes, dali na bilin. Yan, yan na bilin. Ano ko lagot na binigil ka ni? Gayon, take pag. Wari lang mo na sila. Take pa nga na. Sa'yo ka din? Julian, namin ka parehag now. Insa? Iyang koan. Si anak ni Law, di ba? Ha? Anak ko si Malaw din. Oo, sabi na kaan. Pero parehag now. Hindi mo siya si Jelly. Si Jel, komo. Di, mura na yung si Julian. Ayaw na lang. Mura jud ka, day. Tagalakaw niya, may Di ba, guys? Si Julian kasi nga na ng anak ni Malaw, day. Hindi na Alison. Ay, si Alison. Oh, parehag now. Parehag jud mo, day. Hi! Say hi. Hello! Inaan niyo eh. Uy, who will take over the vlog later? Tapos kawit ang kalaki niya.
Uy, Kalisa! Live na si Tim. Bawal magmas, oy. Bang mo ba? Amo o dyan eh. Diri ang parang Malapascua sir, no? Ano ka mabili sa kinan mo? Kana na ipos sulod. Ano kay konser? Oo, entrance. Asa ato lang sa ibilin ang mga bag inaog dito rin. Oh, di dito ka, sud. Dito na ako sa ibilin. Dito ibilin. Sige, sihan na. Oh, pusod sa ta, kuya. Mo ang diak ka bayad sa tadaan. Ihap. Pwedeng ko kada isa sir, no? Ispis kaya ako yung na dogs. May dog na diyan sa dog. Pila sa kabuok? 1 Iyap daw pala yung Count. Yan, count tayo. Head count day din yan, pinaka-vlog ko. 7 ka lang po isa. Ay, isa rin ka 25 mo. Pinakugan. Sige. It's not, yeah, that's not spike, man. There's a spike. Ano talaga tawagan niya kanina? Kuhan, kining mangrove. Pagatpat. Pagatpat ni. Magatpat. Saya. Pagatpat. Pagatpat yung Bisaya. Still remember mo. Tagalog. In the sea. Uy, i-booking dyan ko naman ninyo. Manalibang ko sa pagatpatan. No, it doesn't kill. Oh, naluto akong tahan. What is going in? No. You don't But die. it's not like, it is a sharp one, no? Parang na like meron this spark. Guys, so now this is our third time. My third time. Uy, Ragi. Ragi. Kim. Say hi, Kim. Kim. Ako na nilipot ang payong eh. Latik na ko. Hoy, people. Hi, Te. Say hi. Hi, hello. The vlog. Hi, hello, the vlog. Welcome ko kuan sa Manibaya. Malapascua. Wanna vlog? I took over the vlog. Uto. Someone threw the... There's a sea ambulance. There's a sea. We're going inside. We're going inside back. It's so hot. We're dying. No, I'm joking. Guys! Say hi! Say hi! Look at me. Oh.
So, ano siya guys? Diba? Ay, ginoo ko Lord. Sa dyan ni kabiyahian, Pacquiao. Manny Pacquiao. So, ang mga kulot mula ko, guys. We didn't even check in. You tell them, what are Oh, hi. we do? We're gonna walk. We're in the resort now. Really ko good story of the So we are in the resort now. Yes. The vibes is very, very, Very aesthetic, guys. Oh yeah, by the way. Okay, guys. So, Yeah, this way. we came from the back door. Okay, so we're going to the mall. At least to see. So this is the resort we're staying in. Oh yeah. Oh yeah, by the way. How do you what do you think about the resort? What do you think about the resort? Very nice. Very nice. You think it's nice? Oh, this is so cool. Cool. Oh, hi guys, morning room. Nasa lay veranda. Kailangan ka mag-chill. This is room. This room is good for 2. Then ang additional nila kay 1K per person. So mo na siya. Na siya twin bed plus 1 single bed. Guys, lang kuan. Tapos ha kay isa. Okay guys, so muna siyang view from this side. Muna siyang view. Dala sa like electric. Ano sila malulapit? Ikas. Nasa like free complimentary sugar. Creamer, coffee. Yan ang wala. Ikaw kibo mo on, kuya. Bisag i-try na ko. Ay, so na card. Wala may tagay card. To be honest, kay wako kibaw. Wait sa ha. Nasa sa yawin na hindi mo. Wait sa maragwa diri. So ang key card ra. Oh, isode. Wala lagi diri. Marag open na siya pag arena mo. Wait sa ha.
up, kuya. Alison love is here. Oh guys, excited na sa sunset. Mag-time-lapse ka taday para sunset day. Ha? 5:16? What the hell? Okay, so guys, Kramer was supposed to sleep with us in this room, but he was scared. So he went to his mom. What to siya magtupad? He's gonna sleep there. And here's the blankets. So nice. I mean, oh, it's the towel. Nakoy! Ikaw malingog ni mo ni ba? Saman? Kapit na ko nga backpack ni. Nakoy mga sa kabag, di ka ang puro na kapagwapa. Sa kabag? Naay mga gagawin na nakin ang ginabi. Gaya na ko usa. Wait lang, eh. Asa may first, second, third? First number. Kabihanan ba? Nanay mo kita ka diha do. Maon eh, me? Nakin ang kamay. O, kanay? Di ka tapos sa dako. Kanay black? Oh, dili nasa sud. Oh, sige sige. Kana oh. Nay napkin na dong. Magamay. I'm finding it, guys. Wa. Wait lang, may ako ipangita. Unsa gipangita nimo? I'm not kid. Dala uy. Jillian! Alin na, Jillian? I don't care how long. May magara si Kramer. It's for the crab. Yeah. They're swinging. I don't care. Same. Gani. I-video, Elika, i-video ba? Pero it's a big crab actually. We did. Anak ko na to stop the crab. Stop it! My God. Hello? Hello? Gagawin ba guys? Bas tikas no? Gagawin mo ba? Di
Hindi, favorite to eh. Ako, alis na tita mo, no? Lex na kayo, matanong mo ba? Oh, si Jillian, sama na. Tayo. Ikaw na sila. Ay, mag-boyfriend Jillian. Dapat na itrabaho or dapat na itrabaho pero naitrabaho pero naitrabaho pero kakoksil nito pero adik-adik yan ako sa kay guwapo pero ay at sino sa trabaho natulog kay guwapo pero nasa bukid pero ako siya issue ako sila yak sa loob pwede ikaw lang sa bukid kaya ano sila ka na okay next number 2 is one ay sorry number 1 next day yan adik-adik you know what's adik ba? But now he has a work. The second one, adik sildo. But adik ako sildo. The salary is really good ba? But adik no. Kaya ko kay tao ba ay guwapo. Tao ba yan guwapo. Third, no education. Guwapo, but is living in something. No education. What do you think? Or which one? Just the one. Sige, sino na sa I don't think the first one is the third. So, illegal the wala education, naging accountant, but ako. And Julia, she takes the good salary, and then adik. Ay, ginawa na. You're so funny. Hindi ka mag-adik. No. Okay, me, personally, no, you should pick one. I'm gonna say one other cup because that boy is the Artero. He owns the mountain, like the part of the mountain. And then, but he can still be in school. And then when you get rich, just you know, he own a house. And that's that part of the portion of the Krishna was received about 600 plus. Gonna go for it? Gonna buy it? Oh, sige, Nina's turn. The first girl is super duper rich, but the other eye is budak. Buta? Oh, the other no, it's a girl. No, I understand. Yeah, the first is up. And then at the same time, wow, super duper pretty. But, the other one, the second one, wow, super duper pretty. But how many Lovely. The third one, super duper pretty. But this is difficult. But no eyes. Yes. The face. Naman to. Ang likod tara. Naman to. Sa mataan din. Ang talagi. Rich are you? Bata. Again. But okay, here's the twist. The first one is good. I forgot. The twist is a trans woman. Naman kami siya biso. Ako ba? Like you got your sororitas. Gender one. Gender equity. First, oh my gosh, she's very pretty. But that's so much. You know what is? Yes. What is trans? Ano? Wait, not so. Say, press. Ano ba? Ano ba? So, let me change it. So, asa mo di ba nipili ito? Kawan ka ka? Wala. Pwede nyo kailangan kang pili. Wala. Kaligado ka. Wala. Para lang yan. Tawag ka po. Gusto nyo eh. Wala ka po 1-3. Tatungkuan. Gusto kinuha. Half body. Ito. Big one. Big one. Lost the eyes. And then, ay, kung ano akong last, wala ka kayo. Mas the village. Punta kayo. Oh, pero watching. Di ba mo sa rin? Number 2, ito. 3. At 3 na. Namin, please. Ay. Ikaw na, kasi usahin sa fresh. Ang pamilya. Salitan. Salitan, my twist. Salitan, ako yung twist. I'm giving you the chance to you. Kasi hindi na ako si twist na to. Tapos iwan siya ay, wapa siya job. Pero, minsan lang ka pa. Sa una to. Minsan lang ka. Kay, you will never know that she is blind. Kay, mukha. Okay, pero, kung ano siya job, kung ano siya
Ayaw na ayaw. Ayaw, hindi. Yan kami, wapal mo ka. Ay, sa ganda naman. Small man. Ay, okay, usa yung diin. Usa yung diin. Pinong na ako na siya yung diin. Ayaw na. Number 2 na lang pa. Number 2? One. Bye naman. Ay, pagkala sa mana, ako gab siniso? No. Hindi mo, ani ka lang, please. Huwag ka mag- so, i-choose na ka sa wall. Then, i-choose na ka sa wall. Kung kayo ba ang matrans ni ay, iulit pa rin mo, yan, makasal naman mo. Ay, mahalan na lang. Pagbo na mo lang. Na, dati ka. Ako, mas may yun, na. Dali ha? Na ako ah. Na, Yan na, bego? Oo. Dali. Lari the one that ran. And we get there. Wala yung bahikap. This is not good. Oh no. I tried, but it's not. Tanan ba yun? Naawa? Ano? Naawa? Naawa. Ili ka? Di dapat dahil mag-choose niyo. Wala, uy. Ako, naa. Wait, first years old. Naa. Wala. Naa, pero, ano ang, okay, first option is naa. Pero wala yung sunod. Ay, naa. Pero, ay, hindi ko sa umang, hindi ko sa lunch. Naa, bitaw, Alex. Yeah! It's really new. It's really new. Hindi ko sa ako. Okay. Pero, ano din ako? Ano din niyo? Okay. Kasi. So, kahapon guys, so gabi, after dinner, dapat mo gawas mi kay matamig kay campus. So, ayun, after mga 30 minutes, ready na mi. Suddenly ni uwan, kusog kayo, as in, wala na chance mo stop. So, nag-ask ko sa ka-staff dito, and then i-advise lang di ko siya safe igawas if kauwan kay number 1 delikado lang kung kalsada, then rocky sad siya, so di ko safe, especially na pod bidagang kids. And then ano to siya, ang Avelas guys, ganahan raman jud mi, maka-chill ra ka, and then nandito sa the place very quiet, pero karoon lang sa morning mga 4 sayo lang ilang alarm clock na mukaw ng mga manok. I think mo rin ay problema din.
did this as well? Thank you. Good. Do you know that last night we caught a lot of snakes, but not actually caught. Oh my God! It's full of shouting and running. We try to chase them, and it's difficult to catch them actually because of the how do you call the paa? The point bag first. The point bag with big teeth. It's really sharp. And you know what? There's a lot of holes in the pond, in the sand. Try to check it with the phone. And it's really exciting to dig them. And it digs so fast. Ngari na sa Bilal. Doon naman. Aw, bawal mo mo dunggo. Ako ka dunggo man. Pagbagot man ka. Nagkukay sahod lang ba? Sahod lang tayo. Rosdak ko yan ba? Nagbakaw ba? Bitaw. Angin, manggot, tampak mo. Hello, kids. Hi. Natulog ang manok, guys. Natulog ang manok. Sorry, Nok. Surreal. Oh my God, it's real. Okay na ka? Well, apparently, I'm so busy. Ito na manok dali.
Yan. Wow. Kidding me? Are you kidding me? Inola ka itong! So guys, nagjubas pa siya, no? Siguro gaon, gahapon day. Ay, day, no? Dime. Hello there. Kaling ilang tawag. Kaling asawa ni Kulong. Uy! Grabe ko siya buwan. Ganda. Layo-layo man sa detong gilakaw. Layo. Roll gaman. Jillian pa. Wala may nawana lang. Sure, Jillian. Ano siguro? Alam mo yun, wag dang! Wala din. The whole ba? The whole. Baw! Timunin sa ato ang lakaw. It's good, but layo lang dyan kayo. Kuan ra kay ka, tanawa. Ha? Sa masulti. Pero uli mong naong eh. Sa masulti ni mo. Okay, rin eh. So, layo lang dyan kayo. That's it. Bye-bye. Ito'y that it. That's it! Nga sa that it. Sarungan eh mong that it ba? Ni Anam. Ay, sorry. Opo yan yung acid ninyo. How about you, Kim? Do you like it here? Yes, I love One or two? This is so big, no? Ah, sige, okay. Let's... We will show. Hazel, you're the big drop.
Yeah, tiger. Huh? Yo, before ito. Kuya, unsa may kuan? Unsa man mo na ta dito? Kuan, gastusin na. Lunch lang. Ito lang may una. Kaya nang mga bata. Ito sa una sa Para maka suri-suri lang Oh po. yeah, the kids movie ba, no? Doon kung duol ra ni dito eh. South man dito no? Kani, unsa man ni? I mean, north ni kini. Unsa naman ni diri east na ni. Libog. Wala na kami talo. Wala gid diri ang TV nga gikuha na to sa kuan. Kaya siya. Bagan mo na Albert Mike. Birkin. Doon na tayo kamo na dre. There's my under. Oh, there's my Asa yung sapatos? Yan, sinilas. Pasalo. Tagpila man ang yung mas. Di pwede og 99. Murag mo. Kuya, oy ano mahal man. Just 3 lang. Pwede 50 na lang. Kuya, pangyo mi oy. Like that. Dire yun eh. Playing. Depende rin dito sa among boss eh. Okay na? Please, Mama. Wala kayo mananaw mo sa coral. Sige, sige. Mami, Mama. Mami. Na ano man ganun? Inot kina do ko hilo ibang balanaw sa dagat. Aw, orange lay na. Indot kina. Orange o green? Indot man na. Makakita kayo na. Kuya kayo na. Uy, ate. Kuya kayo na ang gagos ni Ninyo. Makakita o kuhan. Ito ni Nika. Nagabruta ko. Basta kami na pag-ulit eh. Ate, kuya kayo ng gagos ni Ninyo, te. Makakita nagpagabi inagon na kuhan. Ano? Kanang, kasi nga na napagabi, Jillian? Kanang night vision ba? Vision. Wow. Yawa lagi. Promise. Uy, di ba, Ragi, did you see it no? Last night, no? Oh. Oh, sige. Agree. Color green. I saw Ay, yung anong... two fish. Wait, excuse me. Am I alone here? Yeah. We need to balan. We need to balan the boat. Exception kay YCR ako. Ano, patuloy ba ba to guys? Nakamuto dito nun. Yura dito. Hello, paano uy? Bakuhin. Tagiling man to. Here di man mo unlod. Ari mo ka to? Balan ba? Balan? Balan. Gamer. Kamu sa here, gamer? Ang langit na. Kay okay, init naman. Rawa na, mauna. Ang ya. Pero Jillian. Kamu sa here. Jillian. Jillian, yung anak ito, kuminong dito sa Calm Rider. Ay, katapan niyo yung Nin, baylo ko nung Nin. Uy, dyan si Ninyo, te. Yung anak ko ba? O, ate, kung mga Jillian, pahulma ko na may suon ka ng rush guard. Yung anak ko si Ninyo. Min, anak ko yung rush guard. Ano? So, pala ko pagsuot. Wala, isuot dyan. It's coming at you. Ano? Sige,
Ano mo lagi pa? Ano mo dito?
green mango. Actually, yung season ko.
kinsa man ni, uy. Ang cute kayo. Sabang, Look at this. oh my God, such a cutie. Hi. Hello. Hello there. How are you? I think it's scared. It's shy, you know? Hello. Sige, sige. Sige, kuha to sa loob. Tara! Ulo-una ra. Ayaw ba? Ulo ko, chinilo. We gonna dig it. I am trying. Oh, wait. Oh my God, it's coming out. Hello there. Wait. I can see you. Do not kim because it will block, gane. If it falls. Hello, It's coming out. Oh, it's digging. Where? Pagkuhanin. Sige na kausa na, Jillian. Fine, Kim. Malay diri, oy. Nas mamalay, namunitog mumho. Sa mamuloy man day ni. Namunitog mumho ay. And also Creamer is helping picking up the kuan mumho. Tanawa. Papuin, yung kabong. Tanawa. Mau ko sa mga. Tanta ka sa imong kamot. Yung kamot.